سلاوریست تماشاوان هجا بولتنا د مجموعه شش ایواری از جوارا پیشکش بکم د دسپیک د گرینگترین سرنوچه انجمن اجتماعی کردی لسوریه و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هروها پیمانی اجتماعی هزن شورش و اپوزیسیون سوریه و فرماندار قصد هن عالیان دن داخویانی شرمزاری بلاف کرن لگوندکی سربقا مشلوفه تقینکی رودا و لسر کانی جی شروع پفچو نافبرا چکداران در رودان لعفرین بن پیکرین چکداران بردوامن جبلی هفته دو کسان 4 ولاتین دن هاتن گرتن و لنافچه بلبل جی چکداران دست خود داین سر 135,000 دارین زیتونان لباجار کوبانه پشتی گرتنا پاریزرکی کرد به دو روزان سربست هات بردان دوباره سلاف امیداریا گشتی یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسه ایریشا حشد شعبی لسر بارگاه پدک لبغدای بتوندی ادانه و شرمزار کرو گوت کو اف بین گاو و کریارا هوانه د چارچوبیا هلمتک کینو ذکرشیه ده لدجی گلی کرد لباشور کردستان جالیه کی سیاسی نخیرخواز جا عراق راحتیه به ارمانجا درست کرنا تبلیغی و نارامی لولات عراقی و دستوردان ده کاروبارن وی ولاتی ده درباره ایریشا حشد شعبی به سر بارگاه پارتیا دموکراتا کردستان لبغدای امینداری آگشتی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه داخویانی یک بلاف کرو تیده به توندی او کریارا هوانه شرمزار کرد. داخویانی انکسی دوها هاتیه ده 18 دهیده 2020 چکدارین سر به حشد شعبی و گرتن سر بارگاه لقی پینجی یا پدکه لبغدای و آلا کردستانی آنین خواری و شوطاندن. دهمان دخویانی انکسی دهاتیه که اوه پینگاو و کریارا هوانه دی چارچوبه هلمتک کینی و ذکرشیه ده لدجی گلی کرد لباشور کردستانی و جالیه کی سیاسی نخیرخواه جا عراقی رتی که بتنی آرمان جاوی آلی سیاسی اوه که لدجی اکریزی عراقی کار بکه دا که فشل بینه و بکه نمونه غلاطه که نسرکفتی و ببه بهانه که هنجتک که دستوردانی کاروبار نوی ولاتی ده بکه و تبلیغی و آرامی جی لعراقی دروست بکه. انکسی سربار کرو گوت بیکانینا ایریشا لسر بارگاه پارتیا دموکراتا کردستان البغدای جالی حشد شعبی و دیدم که دتی که حکومت فدرال توای هولن خو جبو چاره سرکرنا توای اصلنگیونا کوکی نابر حکومت عراق و حکومت هریما کردستان دو کارج بوی وگرا توای در بدرین کردین ایزیدی بو سرزیدن خالی شنگالی و در خصنا توای گروپین چکدار لدوری و رادسکرنا ریوبری شنگالی بو خلکن ویدکه امینداری آگشتی انکسی داخویانی خود بتوندی ایریشا بسر بارگاه پدکه لبغدای جالی حشد شعبی و شرمزار کرو دا خوازا سزادانا پیک اینرین و ایریشه کرو گوت انجامدان ایریشن هوانیم بیوی رنگی پیوسته نبری گرو کلم لپیش پروژه چاکسازیه یا حکومت عراقی جبوی وگرا اولهی و آرامی العراقی بگشتی و چاره سرکرنا توایا دوزن ناکوک به حکومت هریما کردستانی را. جالی خواه هفپیمانی اجتماعی یا هزن شورش و اپوزیسیون سوریه درباره ایریشا لسر بارگاه لقی پنجان یا پارتیا دموکراتا کردستان و شوطاندنا و بیرزیا لهمبر آلا کردستان و شوطاندنا آلا پیروز لبغدای جالی حشد شعبی و داخوانیک بلاف کرد تیده بتوندی او ایریش ادانه و شرمزار کرد. هفپیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه درباره ایریشا لسر بارگاه لقی پنجه پارتیا دموکراتا کردستان و شوطاندنا و بیرزیا لهمبر آلا کردستان و شوطاندنا آلا پیروز لبغدای جالی حشد شعبی و داخویانیک بلاف کرد به توندی ایریش ادانه و شرمزار کرد. هفپیمانی و هاد داخویانی خود دبیجه مخابن ما توایا وینه و پرچه ویدیوین کلی سرطورین جواکی هاتینا بلاف کرنه درباره ایریشا حشد شعبی بسر بارگاه پدکه لبغدای شوپاند کود انجام و ایریشه ده او بارگاه به تمامی هات شوطاندن و بیرزی لهمبر آلا کردستانی هاتا کرن و شوطاندن و بتوندی و ایریشا هوانه لسر بارگاه پدکه لبغدای جالی حشد شعبی و شرمزار دکن. هفپیمانی دهمان داخویانی خود دا دیار کرن که جه دستپیکا شورشا سوریه و جه سال 2011 و پارتیا دموکراتا کردستانی بسروکاتی سروک مسعود بارزانی لگل شورشه بو پشتوانی آوید کرد و او وکه هفپیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه و ایریشه و کریاری بتوندی ادانه و شرمزار دکن آمجه به پنجمور هاندانا لدجی پدکه لعراقی جالی رژیم ایرانی و جی کرد. هفپیمانی درباری بدنگی درباری انجامدانا کریارو ایریشم وی شوی داو گوت بدنگی بردوام درباری پیکانینا کریارین کریتو هوانه مترسیک مزین دروز دکه ایدی اول وستانرینیو بدنگی نماتی قبول کرن اجبرکو بدنگی دبه پشتوانی یک سرکه جالی کولدو وان کریارانه کو دداویه ده دکه و خدمتا دجمن ولاتی عراقی دو توایا گلین دبری
همان داخویانی گوت دریا هاندانی و انجامدانا کریارین هووانو درستکرنانا آرامی و نجیگیری رژیم ایران دخوازه دولهوی نابرا توایا پیکاتین عراقی دروز بکه پیک وجانا نابرا وان پیکاتیان ده آرمانج بکه دیده مکیده کوپیوستیا گل عراقی بیک ریزی هیتا کو بکه و خزبتا عراقی بگشتیده. ده داویا داخویانی خود هفیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه گوت ارمانج کرنا دامو دزگهن سیاسی بیک جاری نای قبول کرن پیوسته توایا ناکوکین لعراقی هنه بریا صندوقین دنگ دانه دبین نسیا پارلمنتوی عراقی و لگوریا سایه ورنه چارا سر کرن. اوفیسا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لهرما کردستان ایریشا ملیسین حشد شعبی لسر بارگاه پارتی دموکراتی کردستان لبغداد بتوندی شرمزار کرو داخواز جه دسالتدارین عراقی کرکو سینورکی جکریارین وان گروپان را دینن. اوفیسا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده داخوانیه که ده بحثا ایریشا بصدان جاندامین گروپین حشد شعبی لسر بارگاه پارتی دموکراتی کردستان دکاو دبیجه اف دیارده که مترسیداره که بوی اوی حشد شعبی ایریشی بارگاه پارتی کرنه و کلو پلین وی شوتاندنه و آلا کردستان یا پیروز و وینین سمبولین کردان شوتاندنه اف کریار لپیش جاوین پولیس و آلین امنی و اولهی لبغداد و نزدیک بارگاه حکومی هاتنه انجام دان. هر وها ده داخوینیا پارتی ده هاتیه ام وی ایریشا ترسونک بتوندی شرمزار دکن و ام بن پیکرنا وان جالا کردستان را وکو بیرزی و صفکاتیه که جهمو ملت کرد را دزانن. لگوری داخوانیا اوفیسا پارتیه اف ایریش مینا دربه که جیک رزیا و هفپاریا عراقی و پیک و جیانا ویره. ده داویا داخوانیا خود اوفیسا هریما کردستانی یا پده کسی داخواز جه حکومت عراقی و دسالتدارین عراقی کرد که سینورکی جوان گروپین چکدار دینه و توانباران را دستی دادگه بکن دا که ورنه سزادان. جعلی خواه فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک لسر شوتاندنا آلا کردستان نویزگاه پارتیا دموکراتا کردستان لبغداد تویتک بلاف کرد مظلوم کوبانی ده تویتا خود گوت کو به صد هزاران جگل ما لهریما کردستان دبن آلا هریما کردستان ده شهید کتنه دا کو آلا خواه بلند هلدن و خاک خواه جه ترور رزگار بکن دا زانیجی کو شوتاندنا آلو وینه سمبولان نره که شهرستانیه کوته ده ناکوکین سیاسی ورن در براندن و دوید دستکفتنین گلان و سمبولان ورن پاراستن و تکدرین پیک و جیانه ورنه سزادان. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خوب میوانی خواب برز عبدالله گدو اندام دسته سیاسی یا هفپیمانی اجتماعی هزین شورش و اپوزیسیون سوریه دم باش مامسته عبدالله سپاس جبو بجداربونا تا دست بگه ده ام دخوازن بگشتی هون وی که شروع بکن اف بویر هون چاوا شروع دکن چاوا دنرخینن چما ده وی ده میده هاتن ده در مافه نویزگاه پارتی و شوتاندن آلا کردستان لبغداد. مامسته عبدالله اگر تو دنگی متکی پرسا من او بو هون چاوا وان بویاران شروع دکن چما دوی ده میده هاتن برز عبدالله نظرم اگر تو دنگی متکی یا نا پرسا من درباره وان بویارین کو دو لبغداد جالی گروپک سر به حشد شعبی و ده ایریشی نویزگاه پارتی کربون و آلا کردستان شوتاندن و نویزگاه پارتی شوتاندن مدخواست ام بهتر لسر رواستن مدید کو گلک آلی جی داخوانین شرمزاری بلاف کنه دست بی که ده بریا کو ام بحثا داخوانی اتلافی بکن هون چاوا وان بویاران شروع دکن چاوا دنرخینن چما دوی ده میده هاتن بله افکار مدبیجن دنگ ناچه دیاره پرسگریک که حتی کو او پرسگریک چهار سر ببه جارا کدن امی وگرن جمع میوانی خواه برز عبدالله گدو امی بری خوب بدن قامشلو تقینک لدردورا باجار قامشلو رودا جدن خوجه راگهاندن کو دو لگنده هیمو
یه بسر باجر قامش لی روجاوای کردستان ماتورک بومبرشکری تقیا و دنجام ارمانجا خالک آسایشا پیده هاتبو کرن دنجام ده دو جندامین پیده بریندار بون گنده هیمو دکوه روجاوای باجر قامشلو و 5 کیلومتران دوره جباجر ل باجار سرکانی جی یه روجاوای کردستان شهر و پفچون دناورا گروپ چکدار ده رودان جدرکت تایبت راگاند که ل باجار سرکانی یه روجاوای کردستان هر دم ناکوکی دناورا چکدارن سلطان مراد و چکدارن الشرقیه و سلیمان شاه ده لسر بندان و سپاندن باجان لسر سویلان درست به دوجی شهر و پفچون لگند سودا یه گندوار سرکانی دناورا گروپ چکدار ین به سر حکومت دمکی و رودابون بله تماشاوان انهجا هفکاری من دبیجن برز عبدالله گدو اندام دسته سیاسی هف پیمانی اجتماعی حزب شورش و اپوزیسیون سوریه آماده مجارک دن وگرن داکان بزن بن یعنی بهتر لسر بیارن ده لبغدای راوستن ما مسا عبدالله دمت باش به سپاس جبو بجدربوناته مدخواست ام بهتر لسر بیارن ده لبغدای راوستن هون دست بکده هون چاوا وان بیاران شروع دکن چما دویده میده هاتنه ایوار باش تشتی کدوه لبغدای بوی ایریشا لسر بارگاه دموکراتی کردستانی براسی او کارکی تروریستیه او حشد شعبی کوپی رابوی دسپیکی ده او ریکفتنو لهاف هاتنا بیتر يعني ریکفتنا دنالبرا حوليرو بغدای ده وی آرمانج دکه او ریکفتنی کوچه بونه و لهاف هاتنه کود نافبرا هر دو آلیان ده و دست پی بکه جه شنگاله جبوگو کاربن پنابرا وگرین الحریما شنگاله و کسین بیان کو دستی وردان تی دکربون چه حشد شعبی به و چه گروپ بسر پککه و جه حریم در بدر بکن و کاربن کسو و خودی وینا لمال وان وگرین آرامیه که لی پیدا بکن ام وها لی دنارن و شرمزار دکن بله ائتلاف نرینا ائتلافی چه مدید کو تفیکو داخویانی ویجی هاتیه بلاف کرد ام دخوادن تو بهتر وکو اندامه که دناو ائتلافی ده ائتلاف چاوا وان بویاران شروع دکه ائتلاف وکو خودبینه هزک سرکه د اپوزیسیونا سوری ده هزک فرمی جبر کو پارتیا دموکراتا کردستانی و هریما کردستانی بگشتی جی ج دستپیکا قیرانا کول سوری چی بو دستپیکا شورشا سوری ده هلوستا خو یشکره دان خویا کرون الکیلکا شورشا سوری سکنین بله جبر وی کی جی ایرو گلکی گران لسر ائتلاف کو دبینه اف حشد شعبی کو به سر ایران وی يعني تو يعني امبيجن تو خنابين وكي تو تفليبونا خو تفي عراقي نابين العراقي كومار عراقي بجشتي يعني خبيتر دبينن وكسني جريداي بايران في وجخوا ارمانجا ايراني كو اوي امبيجن هلال الشيعي جي طهران وبغداد ودمشق وبيروت بيجي نهاف لسر ائتلافي تشتكي كريت كاري كوبويه إلو وقت دوستكي خرط دوستكي يعني دقاء ولدك وبشورشا سورير بخلكي سورير آليكاري إلو زيدي ربك مليون سوري لهريما كردستاني دجي وآليكاريك جوارتي بيشكيش كرن دهر واريد هلبت تشتكي قلكي جرانه ويعني هلوستك يشكره داخل ياكرن جبوجو دنيا ترد بيزانبه تشتكي يعني وقت بيجي كريته لجم ائتلافي افكسي كو نتني دجمني قال سوريني دجمني قال عراقيين جي بكشتي دجمني قال كردنجي افكسي اراميه دهرمه ناخوازن جبروي كي ائتلاف بيجي ام وك يعني
ام خود بینن نونر ملت سوری ام شرمزار دکن و ام لکیلکا پارتیا دموکراتا کردستان کو يعني بسروكاتيا سروك مسعود بارزاني ام هالوسط اخر كلاك وان ددن خياكرون وان بيشتغيرن جوان بله ائتلاف دبيجكو رولا ايران برچاف دفان بو ايران دهيا پس دفرده او پیاما ایران دخوازه چه پیامه که چه نامه که بگینه ایران نوگو مشترگوت کوج طهران حتانی بیروتی او خطاوي دخوازه هر فكري بجيره بله وشخوت دستي ورداني مازن حتى بيمن جيهنه ايرو وقتيق حكومتا نافندي لبغداد وهوليري ريكفتنا داتينن وين الشوبا حشدة شعبي وهزم بسرفه جشنغالي قطبكن يعني نما كارن دور درباسي سوري ببن ديمك او خط تيغرتن او هلال الشيعي تيغرتن هل بتشتكي زور لسر ايراني وامزان ايراني تشتي جي بيجي وبردوان بتيدي ودستي ورداني وهرو هرهبه لي هيفيك ما يقلكي مازن هيك و كسن ولا باريس دهندري عراقي دي تشكر عرب وإيرو حكومتها عراقي بسروكاتية رئيسدار مصطفى الكاظمي ولقال حكومتها عراقي ويعني حريمي بسروكاتية الرئيسدار سروك نيتشرفان بارزاني وببشتقرية همو هيزن امبيجن بالكيلكا ازاديه دراد وستن ودسري ديجي هفايمانيه ناف دولتي بسروكاتيه امريكا ام ديفيجن والكيلك وان بسكن وكاربن وان بلاني وانجي بشكيلن بله برز عبد الله د داخوانيا ائتلاف دهاتيه كو باش لسر بحثا رولا سروك مسعود بارزاني هاتيه كرن ائتلاف چاوا رولا سروك مسعود بارزاني ج دسپیکا شورش سوری حتی نها چاوا دنرخینه چاوا وی که تماشا دکه سروك مسعود بارزاني جخوا يعني ناسكري جالي همو كسن وسياسته دكن دستوري دو وبتايبتي جي ائتلافي او ناسكري بسياسته خوي امبيجن اورتا يا معتدل كوريز قرتن هر كسي رتي قرتن دهندر عراقي دجلاي بارتي ديمقراطي كردستان و ام يعني هر دو خيا كرم براتيا كرد وعرب ده هر واريد براتيا امبيجن مسلمان ومسيحيات عراقي ده تم هر داي خيا كرم كرد ومسيحي وإزدي وصابي او هر ديني كود ورده واجبر وي كيجي ايرو ائتلاف برنجكي قال لك امبيجن رئيس قرتني جي سروك مسعود بارزاني دقري وبتايبتي جي كوجي دقاء ولدي جي هالوسط اخذ داي خيا كرن واليكاري وبشجري جي داي خيا كرن جي شورشا سوريد وبيزان ايرو صار داي كو درباس بوني ريما كردستاني يعني دريه وخو سينغا خو هر فكريه ابجي حماد بن تاثيرها كسياتيه بلند يعني سياسيه كي امبيجن جاليري بلكي دوي وزني دي ايرو دروجلاتا نافين دي وزن سروك مسعود بارزاني دي ايرو نماني يعني جبروي كي جي ايرو جالي سوري تبايي يعني رزقتنك بتايبتي سروك مسعود بارزاني دغري وبترجي ائتلاف انستماني كردي لسوري هرجي قالك جارا سردان كرنه جهوليري وقالك جاراجي بسروك مسعود بارزاني رونشتنه وهر شيء روان ائتلاف جي هر بردوامه قاوا قو بخوازن قالك برزقريكي لسوري جي جارا سربكن امبيجن دي روجهلاتو وباكوري سوريا دي هريمين كردي دي دبن قالك جاراجي شوري دكن بسروك مسعود بارزاني ويتشاوا كاربن اوانا وبرزقريكانا جارا سربكن بتكينترينز يعني بوغو يعني سركفتي جي دركبه بله برز عبد الله امريكا بريطانيا الين كردي عراقي ين جهاني ين سوري اف كريار اف بويرن كدوه لبغداد چه بونه شرمزار کرن قالو باندور ويچبه کاریگری ويچبه بديتنا ما بريجي نافي كوتاغوتن خوش دناسن بكي پشتگیری دموکراسیه کی پشتگیری جیانا پیک و
وكيجي لدي جويه بوين رينا امبيجن طائفي ليد نرى ايران يعني تسبيكيتي ومخابن قال لك جي ام جي طائفه شيعي بدويديه وروج بروج بخياكرن بكي بيتر بشجري ديمقراطيه ودي جي نجدو دي دسبيكا افي مهيد كافا يعني حشد شعبي هاتوا باكرن كافا روكيت افيتن ام بالفرا هوليري كو ايرو امريكي لي دمينن خوش به خياكرن جي آرامی جيبو بيتر كارب يعني امبيجن ديمقراطية حمبيز بك بيتر هريما كردستانية دي عراقي دي او جي هروي بيتر نافو دنگ كي بدي بيتر امبيجن سرمایه كي سرمایه ويجير بي سرمایه دار يعني ويجير بي الرصيدة كي دي كليه دي دوار دبلوماسيه دي وبيتر بين ناسكرن وبيتر تعزيز بي بله گلک سپاس برز عبدالله گدو اندام دسته سیاسی هفپیمانیان اجتماعی هزن شورش و اپوزیسیون سوریه گلک سپاس جبو بجدر بوناته وکا ایرو بریا 10 سالان خباتکار کرد اسماعیل عمر جه ناوا گل ما بارکر کو خباتا کم مزن دبر دوزا کردی ده دکر جان و خباتکار ده وی راپورتی ده و بگردن دوزامه چارەسەر نابێ دوزامه چارەسەر دەبێ بدان و سندنێ لە ڕۆژاوای کوردستانی و لەسەر درێژاهیە دیرۆکێ و گەلێ کورد هەردەم داخوازە مافێن خوای نەڕەوا و بەرەوانی دەبەردۆزا خۆدا دکن مینە خەباتکارێ کورد ئیسماعیل عومەر کۆ یەک ji کەسایەتیên bi helwestên xwe yên niştîmanî navdar bû. Xebatkar û Kurdperwer İsmaîl Umer li gundê Qereqeweyê bi ser navçeya Dirbêsiyê di sala 1947 de jî dayîk bûye û xwendina xwe ya seretayî li wî gundî xwend û piştre xwendina xwe ya amadeyî û navendî li bajarê Dirbêsiyê berdewam kir û di sala 1969 de ji Kolêja Wêjeyî beşê coğrafî ji Zankoya Şamê derçû. Xebatkarê Kurd İsmaîl Umer di sala 1990 de li gel hevalên xwe Partiya El-Wehdê ya Demokrata Kurd li Sûriye Yekîtî damezrandin û bo serokê wê partiyê. Herwiha xebatkar û niştîmanperwerê Kurd İsmaîl Umer bi helwestên xwe yên niştîmanî navdar bû ku kesek bi wêrek û dilpaqij bû û rola wî di tevgera Kurdî de hebû û karî bû peywendiyên baş li gel aliyên opozisyona Sûriye durust bike. Xebatkarê Kurd İsmaîl Umer di 18 Cotmeha 2010 de li bajarê Qamişlo koça xwe ya dawî kir û li gundê Qereqewê bi amedebûna cemawereke berfireh bi xakê hate spartin. Mîdya Dorsin. بله تماشاوان هجار لسر و مجاره از بری خوب بدم میوان خواه برز هجار علی سکرتر دسته سرکردایاتی پارتیا دموکرات کردی لسوریه یکیتی میوان منه دم باش برز هجار سپاس جبو بشتربوناته و کامزان کو 10 سال سر کوچاداوی خبرکار اسماعیل عمر را در باز بن تو جالی خواه جمارا بحثا کار و خبات و چاوانیا لو تفگارا وید نوا پارتیا خواه و تفگارا کردی ده دکر سرچاوا سرسرا رئيس حرمت وسباسي جبينري اركي وكسين قهداري وير سپاس بودش دبيشي دا بناوي خو وهوالي خو جماوري گو پارتيا ما وگرداي ام حشد شعبي يا بويرنگي تيروري گو بيروا ديمقراطي كردستاني عراق البغدادي شوطاندي وآلا رنگين آلا كرد وكردستاني جي بن بيكري وشوطاندي ام شرمزار دكن بحمو رنگي خرد ام شرمزار دكن يشبرقو دم ندما شوطاندنا آلايا وقوارنا ما في ملتك يا ديجي هزار رحمت لجاني شهيدي كرد وكردستاني بتبعي وشهيدي ما نمري ما مستا اسماعيل عمر سروك بارتيا ما بله بابي الشيار وكايرو افده صال لسر كوش باركرنا بابي الشيارة درباس بن
10 سال ملت سوری و تایبەتی جی ملت کورد کەتیە خەمگینیەک زۆردا ji ber girîngiya hebûnawî divê demê de ev dema giring û hezêkiya milletê me Kurd û milletê Sûrî bi tevahî tê de bi rastî. بله İsmail Omar kesek ewarta di merhelek ewarta de rastî şexsî xuyayî û cihgirtî di nav milletê Kurd û Kurdistanê de di nav milletê Sûrî bi tevahî de cihê rêzgirtinê bû bi kar û xebata xwe ya dûrdirêj ji piçûçkehiya xwe de dest bi karê kurdayetiyê kiribû heta roja wefat bû 18 heyva daha 2010. بله dîroka xwe de jî baş westiha çê mulaheqatê çêbûn sekinandinên jêra hate kirin ji ber liv û kar û xebata wî westandina govîn dikir di ber milletê Kurd de ji hingî de û heta roja got çû rehmeta Xwedê bi rastî cihê rêz û hirmetê ye cihê serbilindayî ye ne tenê hevalê wî jêra şehdebûnê didin her kes dizane ji pêkhatiyê welatê me Sûrî wasifdan û razîbûnê ji mamosta koçber kirî berî 10 sala mamosta İsmail Omar. باشه برز هاجر تبحثا اصلانگیان کرد تبحثا اصلانگین کوراستی خباتکار اسماعیل عمر تین د خباتا خدا د چارچوبه خباتا خدا چند جاران هاتو بو زندان کرن چاوا راستی اصلانگیان داد ام خوازم بهتر سر وی خالد جمال راوستی جبر ادبیجم کسک بشخصيك استثنائي بود مرحلك استثنائي ده شخصيك لملتي خو دوزا ملتي خود قرها نحيراني شخصي خوب حيراني خلاص كرنا قال لي خوب رحمتي بابي شيار جولوجي بهالوسط اخوا بكارو خبات اخوا قريبو بارتيك مظن شي بكي جي هواليوي و پارتیاوی لهر دره هبی لهر چهار پارچه کردستان لأوروپای داد ناو عربا دل جهان ابتباعی حوالین پارتیاوی هبون پارتیا کلکی مزن بو وی هلوسته هشت او پارتیولو مزن جولوجی گاونی عملی هاتنا آویتن ببریارا رحمتی باوی شیار اوان گاوی عملی هشتن او اصطنگی چه ببن به هلوستا باوی شیار و بریاراوی توقی ترساندن ادنا ملت کردی سوری دا هات شکاندن براستی یکمین خوپیشندان و کارن عملی و دا خویا کرنا دوزا کردی برچعوی خلقی سوری و ناف دولتی باوی شیار او بو ای رێزدار ئەو بوو ئێ سەرکێش ئەو بوو یێ پشتگێر و ئەو بوو فداکار بڕاستی ژیولۆژی ڕژێما ستمکار ڕژێما سووری تم ئەو دبن مولاحەقێ دەدەهشت ئەز نابێژم بەهای با و ساڵا هاتیە گرتن لێت بن مولاحەقێ دەبوو وەزانم برۆژە هاتیە سەکناندنش حتى روجا مرجي دبن وي ضغطي دبو ودبن وي ملاحقي دبو جبر ما في كردي سوري دنك بيخست
دناف ملتي سوري بتبايدا ودناف ملتي دنياي حامي براسي باشە جولو لرژیم سوری نل حسابی ویدهات او دجی به ریخستنی و سروک ریخستنی تسکنی و انتف دزانن به چندی سالا چندی هوال ما ده حبس نظام دمانا بين صد هوالي ما كتا حبسا وسكناندني دا وهناك جوا 4 صالو و3 صالو و2 صالو ومهاجمان جكار وخباتا بي بارتيا هات سركيشيا باب بشيار او هوالين باشي الدولاوي باشە مامۆستا هەژار تە بەحسا پەیوەندیە خەباتکار اسماعیل عومەر بە پارتیên کوردی کوردستانی را کرد تەگوت gelekî پەیوەندیên wî berfereh bûn باشە ئەف پەیوەندی çawa berfereh kirin çawa هێشت ku پەیوەندیên xwe bi partiyên کوردی کوردستانی را aliyên Sûrî re berferehtir û bihêztir bibe وك ام تفدزانن بارتيا الوحده يا رحمتي بابي شيار سركشاوي ذكر او هنا جهه خوشيك ناب كردي سوري خصوصيه كردي سوري اواكر بو جهه رئيسني لحمو بارتي كردستاني براستي بو جهه رئيسني لحمو بارتي كردستاني دختا دي دجي یەکیتی و یەکرێزیە ملەتێ کورد و پارتیە وێناکێ ئەسکارم بێژمەتە نێزیکە 7 پارتیە di partîkê de hate bijîkirin talî jî navê bû partiya Hizbul Wehdet Demokratî Kurdî fî Sûriye Yekîtî Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriya Yekîtî ew cihê sekinê bû û rêzgirtinê bû li cem hemî xelkê Kurd û Kurdistanê bi rastî yê kar û xebatê ber milletê me de dikirin. ew yekî çawa bandora xwe rêda belê ew yekîtiya ku tu behs dikî heft partî bûne yek partî çawa bandora xwe di nava tevgera Kurdî de hêşt bandora xwe di nava tevgera Kurdî de hêşt bi hevbendiyê avakirina hevbendiya Kurdî belê û girêdan bi partî û otorên dîra û girêdan û danûstandin bi opozîsyona Sûrî re heta bi havra yek bavê şiyar yek ji wa bû heta bi havra gihana avakirina ragihandina Şamê ya ku mafê milletê Kurdê de hata çespandin di îtarê Sûriyek Demokratî de doza milletê Kurd werê çareserkirin. Di nava opozisyona Sûriyê de çawa yanî em dixwazin bêhtir tu ji me re behsa vê xalê bikî di nava opozisyona Sûriyê de çawa rola xwe dilîst Di nava opozisyona Sûrî de wek partiyek Kurdî xisûsiya milletê Kurdî Sûrî tebîr dikir û girêdanê wê bi opozisyonê vebûn ragihandina Şamê muşareke û musahema mamoste İsmaîl Umer di avakirina wê de hebû belê û ew ragihandina Şamê projeya wê jî guhartina rejimê ya bi erebî bê guhartinek mutederric bavê şiyar şirîkê wê biryarê bû bi opozisyonê re û tewasil jî daim bû di navbera wa opozisyona Sûrî de. belê gelek spas ji bo mêvanê min birêz Hejar Elî sekreterê desteya Partiya Serkirdeyatiya Partiya Demokrata Kurdî li Sûriye Yekîtî gelek spas ji bo beşdarbûna te. Em ê berê xwe bidin bajarê Kobanê Parêzer Mihemed Atê nûnerê Partiya Şûeyî Sûrî li Kobanê ê Rojavayê Kurdistanê serbest ji girtîgehên PYD hate berdan. Mustafa Atê
و برای محمد عطی جه آرکر راگهاند بو کو صدما گرتنا پارێزەر محمد عطی جالی آسایشا پیاده و رخناکرنا وی ji kiryar û biryarên rêveberiya peyedê li ser torên civakî bû. Li piştî du rojan ji zîndanîkirinê serbest hate berdan. Grupên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê çar welatiyên Kurd ji gundên Efrînê revandin. Her wiha li navçeya Bilbilê jî dest dayîne ser berhemên 135,000 darên zeytûnan. Binpêkirin û kiryarên hovanayên grupên çekdar li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam in û herî dawî jî grupên çekdariyên bi ser Tirkiye ve çar welatiyên Kurd li gundekî Efrînê revandin. Her wiha li navçeya Bilbilê jî dest danîne li ser berhemên 135,000 darên zeytûnan û astangiyan li pêşiya welatiyan ji çinîna demsala zeytûnê re durast dikin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di daxuyaniyekî de dihragihandê. Çekdarên Gropa Sultan Muradê di 15 Cotmehê de bi ser gundê Gabelekayê navçeya Şera de girtin û destê bi pişkinîna malên gundiyan kirin. Rêxistina naborî diyar jî kir ku wê Gropa Sultan Muradê çar welatiyên gundê Gabeleka revandin û ta weke niha jî çarenivîsa wan nediyar e. Navê welatiyên hatîn revandin jî ev ne: Emîn Husên, Nîdal Husên, Nedîm Husên û Mustafa Mihemed. Rêxistina mafên mirovan daxuyakirin jî grupên çekdar ji bilî revandina welatiyên Efrînê û eşkencedana wan û sepandina bacan li ser wan dest danîne li ser berhemên zêdetir ji 135,000 darên zeytûnan yên gundên navçeya Bilbilê ya Efrînê. Ji dema Tirkiye û grupên çekdar dest danîn li ser Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê û taweke niha. Hemû corên binpêkirinan ji dizî, talankirin, kuştin, desteserkirin li ser mal û milkên welatiyan, birîna darên zeytûnan, qerzkirina bacan, guhartina demografiya Efrînê jî ji aliyê wan gropan ve têne encamdan. Li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê jî xudanên ajalan gazindên kêmbûn û bihabûna nirxê êmî ajalan dikin û dibêjin ku peyedê êmî ajalan difrûşe grupên çekdar. Li bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê xudanê pez gazindên bihabûna nirxê xwarina ajala dikin. Xudanê pez li gundewarê bajarê Kobanî gazindên bihabûna nirxa nûxalê xwarina taybet bi pez her wiha kêmbûna parên ajalan ji alî rêveberiya çandinîva ya ser bi peyedê ve dikin. Xwedîkirina ajalan yek ji girîngtirîn çavkaniyên jiyanê ne. Taybet li gundewarên bajarê Kobanî lê rêveberiya peyedê cihê ku alîkariya welatiyan bike, nirxê xwarina ajalan biha dike û rêgiriyê li pêşwan digire. û dibe sedem ku bihatina werza zivistanê gelek ji welatiyan pezê xwe bifroşin, welatî Mehmûd Ebdî ji gundê Çuqurê ji Arkera dazanîn ku îsal nîvî para pez ji alî peyedê ve hatiye birîn û nirxê xwarina taybet bi ajalan biha bû ku her kîlok nûxal bi 220 lêreyan tê firotin. Welatekî gundê Korikê taybet ji Arkera dazanîn ku îsal ew neçar dibe her kîlok nûxal ku bi xwarina pez tê naskirin bi 206 lêreyan ji bazirganan bikire. Her wiha welatiyên bajarê Kobanî tekez kirin ku rojana otomobîlên barkirî bi cih û genim û nûxal weta xwarina ajalan ji bajarê Kobanî derbasîya bajarê Menbijê dibe. Ta ku piştre ji bajarê Menbijê derbasîya herêmên dibin kontrola grupên çekdar da bibe. Koronayê li Rojavayê Kurdistanê bêhtir dibe û rojana bi dehên halatan li Seransayê Rojavayê Kurdistanê têne tomar kirin. Li gorî ku desteya tendurustiya ser bi peyedê ve li Rojavayê Kurdistanê belav kiriye ku jmareya kesên tûşî korona bûne giştiye 2948 kesan jê 630 kes ji korona çêbûne û baş bûne û 95 kesan jî bi sedema nexweşiya vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dane.
تفی ایش و آزاران جوان کرد لعفرین ده پاراستنا چاند و هنر خود بردوامن بن پیکرن تجاری نبون ریگر لپیشیا بردوامی کار و خباتا وان کما آواز سترانک لسر سروش عفرین بجلو برگین کردی به شیوه کلیپ برهم آنینه و بلاف کرنه ستران یا هنرمند نافدار با صلاحاته ده به شیوه که نوجن دبیجن و پیشکش دکن. بله تماشاوان هجاب وی آیام گشتن طاویا بولتن خوا هر شاد و بختور بن.